Reka nkwifuza kugira umugoroba mwiza tariki ya 12 Mata 2025 umunsi wa gatandatu w'icyumweru. Ni amakuru ya nyuma asoza y'uyu munsi twabanyemo. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel mu gihe Jean Bosco Abayisenga dufasha kugira ngo mudukurikirane muri rusange. Mu ngingo nkuru z'amakuru tugiye kugarukaho ndakubwira ko mu gihugu cya Uganda umujenerali yatawe muri yombi ku itegeko rya Generali Muhozi. Iyi nkuru turaza kwinjira mu buryo burambuye. Nyuma kandi hamenyekanye intandaro y'impanuka kajugujugu yahitanye wari umugambi mukuru w'ingabo za KDF. Turaza kubyinjira mu buryo burambuye. Mu kandi mu gihugu cy'u Burundi abarundikazi bari mu mbohe za ADF zatabawe n'ingabo za Uganda. Ese byagenze bite? Turabigaruka mu buryo burambuye. Kandi Minisitiri w'Intebe w'u Burundi nawe yasabye imbabazi nyuma yo kubazwa ikibazo. Se bimeze bite? Turabigaruka mu buryo burambuye. Nyuma kuri Jean Bosco Abayisenga ari kudufasha kugira ngo mudukurikirane ku muyoboro YouTube, kuri Facebook ndetse no kuri Vidimenta. Wose uradukurikirana 5/5 muri rusange. Reka duhere mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda nkubwe ko General wa PDF yatawe muri yombi ku itegeko rya Generali Muhozi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhozi Kainerugaba yategetse ko Generali Majoro James Mahesi atabwa muri yombi kwa gatanu tariki ya 11 Mata 2025. Muhozi abinyujije ku rubuga rwe rwa X atangaje ko Generali wa UPDF yatawe muri yombi. Ati ejo hashize nataye muri yombi Generali wari umaze imyaka 3 yiba mazutu yonzemo, kandi agira ati hari n'abandi bagomba gukurikiranwaho muri rusange iki kibazo. Hanyuma Generali Muhozi ntabwo yigeze atangaza imyirondoro y'uwo rero watawe muri yombi, gusa amakuru aturuka mu gisirikare cya Uganda avuga ko watawe muri yombi ari Generali witwa Ruhesi. Amakuru avuga ko nyine uyu mujenerali afungiye ku kigo cya gisirikare cya Makindiye i Kampala nyuma y'iperereza ryategetswe na Generali Muhozi yari amaze rero igihe akorwaho. Hanyuma amakuru kandi avuga ko Colonel witwa David Kidega nawe afunzwe. Ntacyo PDF iratangaza ku makuru y'ifungwa ry'abari abasirikare bombi. Icyakora ikinyamakuru cyitwa Chip Reports ikivuga ko amakuru y'uko mbere yitabwa muri yombi rya Generali rero uriya nakubwiye witwa Muhozi yakiriye amakuru y'uko hari mazutu yarimo yibwa mu kigo cya Uganda cyitwa Rapid Development Capacity Center kibarizwa mu kigo cya gisirikare rero cya Gaddafi yariya Ijinja mu gihugu cya Uganda. Hanyuma kandi ngo byose byatangiye ubwo Brigadier General Peter Omora uheruka kuva muri Somalia yahabwaga inshingano zo kuyobora icyitwa ULDCC, ikigo gishinzwe gufasha muri rusange UPDF mu gukemura ibibazo byihutirwa. Omora yasimbuye rero kuri zira nshingano witwa Ruhesi. Amakuru avuga ko ari nubwo nyine yatangiraga kuzikora yagenewe n'abantu batandukanye bamusaba gufatanya rero bo bombi mu mugambi w'ubujura bw'amazutu bwari bumaze igihe ari mu gihugu cya Uganda. Amakuru avuga ko ikigo cyitwa URDCS buri kwezi nibura cyakenerwaga litiro zirenga 20 za lisansi ndetse n'ibihumbi 30 za mazutu. Kimwe cya kabiri cya biriya bikomoka kuri peteroli nyine akaba nyine ari cyo muri URDSC yabonaga muri rusange. Hanyuma kandi muri Uganda litiro za lisansi iragura nibura abarirwa ku mashiringi 5,000 mu gihe mazutu barirwa ku 4,800. Bivuze ko buri kwezi URDSC
RDSC yagombaga nyine hafi miliyoni 100 z'amashiringi ugendeye kuri lisansi na mazutu muri rusange. Akaba icyo nakubwira mu gihugu cya Uganda. Amakuru avuga ko Brigadier General Omora nyuma yo gutangira rero nyuma yo gutungira agatoki bagenzi be bahise batangira kumuhiga bukware. Akaba icyo nakubwira kuri ingingo rivugwa mu gihugu cya Uganda. Hanyuma reka tuve kuri iyi ngingo gato turebe andi makuru ari kugenda avugwa. Hamenyekanye intandaro y'impanuka ya kajugujugu yahitanye wari umugaba mukuru w'ingabo za KDF. Iperereza rero Minisitiri y'Ingabo cyangwa se binyuze no muri Minisiteri y'Ingabo ya Kenya yari imaze umwaka ikora ku mpanuka ya kajugujugu yahitanye General Francis Ogora wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za KDF. Ryatangaje ko nyine yatewe no kuba iriya ndege yaragize ikibazo cya moteri. Muri Mata umwaka ushize nibwo General Ogora n'abandi bantu 9 bari kumwe nyine bahitanwe n'iriya mpanuka ya kajugujugu. Raporo y'ibyavuye mu iperereza ivuga ko nta ruhare General George Benson Mogadu ndetse na kapiteni witwa Sora Mohamed bari batwaye iriya kajugujugu nta ruhare bagize muri iriya mpanuka. Iyi raporo kandi yashikirijwe Perezida William Ruto muri rusange kuwa 5/11 Mata 2025. Yasesenguye ibintu bitandatu rero byatekezwaga ko byabaye intandaro y'iriya mpanuka. Mbere yo gusanga intandaro yarabaye moteri yagize ikibazo. Iperereza ryagaragaje ko mbere y'uko iriya ndege ikora iriya mpanuka moteri yayo yashyushye cyane ibyatumye icika intege. Kuwa 18 Mata 2025 nibwo kajugujugu yari itwaye General Ogora yakoreye impanuka mu mudugudu witwa Sindari aho ni mu ntara ya Elgeyo muri rusange ari mu gihugu cya Kenya. Abandi nakubwira bapfanye nawe barimo Brigadier Suwale Sayidi, Colonel Duncan Kenyintanyi, arimo kandi Lieutenant Colonel David Sawe, Major General George Benson Madongu, arimo kandi Kapiteni Sora Mohamed, Kapiteni Hilary Ritali, Senior Sergeant John Kinyuta akaba nawe ari mu baguye muri ya mpanuka, ndetse na Serija Shiriponke Omendi yewe na Sergeant Rose Nyawira akaba nawe ari mu baguye muri ya mpanuka rero ariya mu gihugu cya Kenya. Akaba ari cyo nakubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma reka tuve kuri iyi ngingo gato nkubwire ko abarundi kazi bari mu mbohe za ADF zatabawe n'ingabo rero za Uganda. Akari cyo nakubwira umugaba mukuru rero w'ingabo za Uganda yatangaje ko imbohe 41 zari zarafashwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera muri Asirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ingabo zatabaye rero zirambohe ziri mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Asirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bizwi nka Operation Suja. Zatabaye rero mu mirwano yabereye muri teritwari yitwa Rubero ndetse na Beni muri Kivu y'Amajyaruguru na teritwari yitwa Urumu ndetse we na Mambasa muri Ituri. Muri Zimboe harimo rero abagore 13 barimo abarundi kazi 2 umunya-Uganda umwe ndetse yewe n'abana 8 nkuko byasobanura ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikorana neza Uganda. Umuvugizi w'ibikorwa by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo byitwa Sokora ya mbere yitwa Lieutenant Marike Hakuzayi yasobanuye ko nyine mu bafashwe harimo n'abakoranaga bya hafi n'ubuyobozi bwa ADF rero muri rusange. Akari cyo nakubwanya ingabo za Uganda ziri muri Operation Suja kuva mu Gushyingo 2021 aho zatangiye zirwanya ADF ariko nyine zirwanya n'umutwe twaje intwaro wa Kodeko ari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma
reka tuve kuri iyi ngingo. Minisitiri w'intebe w'u Burundi yananiwe gusobanura impamvu z'ibura rya peteroli. Minisitiri w'u Burundi yitwa Gervais Ndirakobuca yasabye imbabazi nyine abadepite bagize inteko nshinga amategeko y'iki gihugu ubwo bamubazaga aho ikibazo kibura cya peteroli kigeze gikemuka. Ubukungu bw'u Burundi bumaze igihe kinini bwarahungabanye, abayobozi bagaragaza ko kubura kw'amadolari rero ari nk'impamvu nyamukuru, ndetse yewe ni nayo mpamvu yatumye peteroli ibura, kuko nyine igugwa amadovize. Politike rero y'igihugu cy'u Burundi nk'uko ibigaragaza bivuga ko tariki ya 10 Mata 2025 Ndirakobuca yasobanurira abadepite ko guverinoma nyine yashize ibikorwa ingengo y'imari ya 2024-2025. Ibibazo bamubajije rero harimo icya peteroli ndetse yewe n'ibindi bibangamiye igihugu. Ndirakobuca yasabye imbabazi abadepite, ati ndagira ngo mbanze nsaba imbabazi, ariko mbere yuko nsaba imbabazi banze nshimire ababajije ibibazo bose. Abakomeza basobanurira ko minisitiri w'intebe ushinzwe rero gutegura kandi no guhuza ibikorwa bya guverinoma, bityo rero atasubiriza abaminisitiri muri rusange. Akaba yagendaga avuga ko agira ati hari ibibazo byinshi byababajwe ibya peteroli. Minisitiri w'intebe sinzi uko yaba nyine ashinzwe peteroli gusa, hari ibintu byinshi rero ashinzwe kurusha ibindi muri rusange. Akari cyo nakubwira hariya mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma mu mwaka ushize icyo nakuba Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yamenyesheje ko abarundi ubwato nyine butwaye peteroli bwari bumaze rero igihe mu nzira buva ku ruganda, ku bijyanye rero no kujyana muri rusange igisubizo cyaboneka hariya mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari cyo nakubwira. Hanyuma kandi icyo nakubwira nuko nyine mu gihugu cy'u Burundi nibura amadovize atari muri banki nkuru y'u Burundi, ahubwo nyine ari mu mifuka y'abantu. Akaba icyo nakubwira kuri aya mafaranga. Nanga nsoreje amakuru yaragezweho muri uno mugoroba. Mbashimire cyane, nshimire cyane bumwe wese twabanye makuru kuva mu masaha mu gitondo. Nshimire cyane yaba Jean Bosco Abayisenga, yaba Nkunziza Pacifique badufashe kugira ngo mudukurikirane ku murongo wa YouTube ndetse no kuri Facebook live kuri X hose wandikamo Impuguke Info. Nitwe niyo Nizera Mustafa Emmanuel. Reka tuzasubire ku munsi ejo mu gitondo makoza abagezwe gato ngaho. Weekend nziza kuri mwese.